sele wantale ngabe phutha yini ukuza kwami emhlabeni bengazi ngitshele awume sitho sengikwa kuhlangana nesipho Ngiyaxolisa futhi. umeleni Ngisetohweni. pho angibo Phela ubhuti bengakazi asho ukuthi kumini ingaguthiwe. mkhulu ulwazi bosh kulikhulu umoya awusho sisami muse clinic awazi ubona ukuthi uneso uyayibonela iguli zakhe abone sabolo uyagulayo wona ngoba ungaboni sengilambeni Phela mina bhuti bengeke ngibuke bakwethu. Bengitshela ukuthi mina mhlawumbe uzoyifunela ama directions. Kodwa-ke ngidayisa inhloko la ekhaya u50 rand. ngifuna yonke 830. ukuthi phethe isibhamu Imali. okay siqale ke Some of